Wadah kagak dren Nabi Isa tina dajia kabeh hemput kai cubiat kai rilah dunia duda kai ni pajah hurang perintah Allah ba Nabi Musa getemani le Imam Mahdi cok urang beriman peiklah atas bukit Tursina dajia yang hajai yang kata bukitnya yang pengapat nah hadis bukan tak karam Rasulullah yang membicarakan adanya sahabat tentang kejadian kiamat. Bukit Tursina, bukit gepu selamat umat Nabi Muhammad baakhir dunia le Nabi Musa beserta Imam Mahdi dan sahabat-sahabat yang lain. Wade jud majud hana itu pua pajo ini inak pajo hurang punya binatang kabeh. Peut puluh hurang, peut puluh malam urang bisa bertahan. Hanya memakan daun-daunan. Dudawa jud majud kabeh ipajuh pupuyangna ubena binatang kai pajuh tulung-tulung mesti perek dumlang dunia ayo ada bekah ipajuh ini dukna 3 jud majud gepegah ni Rasulullah la yaqduru ala ahadin ayyuqatilahum hana mesti dra urang daripada manusia biasa yang sanggup membunuh dajjal yang sanggup membunuh jud majud mangkiban sejarah mate diji yuqatilu bainahum imam poh-poh sampai kerodroy pakai pakai sampai kerodroy yan ulat yang dia bak tulang unta ulat yang dia bak tulang kambing langong nyan watai jud majud inan pat yang trawai nan jui itamang lah ulat langong nyan lampu nyuang mengengeng lampu nyuang mengengeng laidung hai tu ho pike ngoyo cungke tu bangun nyan mati jauh mana mati apa boleh ro mati untuk kok ulat nyan lagi mati Namrud lewat jalan Tuhan bangai ya Tuhan roy Allah Ta'ala yang nyo Tuhan wadah kamati jud majud kep dunia bantabuh dunia tersakiti manusia wadahnya yang kemudian ali Nabi Musa ya Allah haid kamu terima li biar bangki jud majud get intham yang kata lapor kabere preh lebihan nah tiat di tujuan di malaikat Mikail ngop hitengok nyan ke yang tukang peglih bangke jud majud iya raya banjir terakhir innallaha wa malaikatahu yusalluna